Bismillah, elhamdülillah. 2022 yılın Ramazan ayının birinci gününde Жалауат шаарында соода кылышкан Арзгүл эже, Шумкар уулу экөөсү каржылоосу менен жардам менен 150 үй бүлөгө азык түлүктөр таркатылды. Биз ага себепчи болуп кичине биз дагы көмөктөшкөн насип болуп калды. Ошол эң өзгөчөлүгү ушундай жүздөгөн үй бүлөлөргө ушундай азык түлүк таркатса болот экенин булар жакшы үлгү көрсөтө алышты. Азык түлүк алган муктаж үй бүлөлөр өтө ыраазы болушту. Аллахыма чексиз мактоолор болсун, чексиз чечүүлөр болсун. Пайгамбар саллаллаху салаваттар болсун. Ушу бүгүн Рамазандын биринчи күнү ушуга Арзгүл баласы Шумкар ушу экзамдарын кылып атыштыр. Орозонун биринчи күнүнө эң сонун иштерди кылып аттыр. Аябай сүйүнүп атабыз бизче. Улардын кылган экзамдарын аябай сүйүнүп атабыз. Көбүнчө бизде мындай семьялар кыйналып калып атат да. Мындай ачка кыйналып калат. Güzel son bu. Az men mamen bilen otur foto. Yine ıskılıkça Allah kırmızı arasında olsa her yeri verir. Köprücük olmuyor, boşaltışımız gerekeni. Aman geldi. Şimdi televizyonda çıkıyor. Allah razı olsun. Müslüman bir tuğandarыбыз. Şu Жалауатта базар иштеген эжебиз, уулу экөөбү акыркы жылдары şu Ramazan ayında эксан кылып келишет экен. Bunlar biz gelirse bunlarla Kuday versin. Şimdi gençleri olmayı temiz taza olsun. Amin Allah. Sizler endi mынантип жокчулукка учурап кыйналып атат деп кайыр сакап атпайбы. Силерге Алла кайыр сакап атсын, да берсин, күт берсин балам. Amin amin. Ne deyizemi? Ardın artınç boldularına бүгүнкү birinci Orozon birinci günü bayramılar menen bardın ardın. We've shamed ourselves, we've strayed from surely we wronged ourselves. What will we say in front of He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. Teacher of mankind, أبا القاسم يا حبيبي يا محمد يا شفيعي يا محمد خير خلق الله محمد يا مصطفى يا إمام المرسلين يا Sana sonra. Makbulaga tülü, şuga huluga da çalay. Et kana
maksadıga jetsin. Ömürler uzun olsun. Boru varla, sırka varla, gençlik versin Allah'ım. Bizler Sen kaytmaz Allah'tan kaytsın. boru varla hiç kaçan şimdi jakşılıktan üstüne cüre verdiler. أبا القاسم يا حبيبي يا محمد يا شفيعي يا محمد Bismillah, elhamdülillah. Bugün 2022 yılın Ramazan ayının 1. günü. Şaytanlar baylangan ay. Sadakada, kayrımdılıkta atandaşkan ay. Sadakanın en jakşысы Ramazan ayında berilgen sadaka dep hadiste aytılат. Ошол биздин өзүбүз кыргыз мусулман бир туугандарыбыз, жалбаттык содагер эжелерибиз Арзыгүл эже, Шумкар уулу акыркы жылдары ошо Рамазан айында садака беришет экен. Быйыл 150 үй бүлөгө азык түлүк үчүн даярдап таркатып атышат. Былтыр 100 үй бүлөгө беришкен экен. Мурда жылы 50 үй бүлөгө, кийинки жылы Алла насип кылса 200-300 үй бүлөгө азык түлүк кылат экен. Ошону биз азыр таркатып жаткан учурубуз Благовещенке, Тайгара, Живпром таркаттык, азыр Жалбатта таркатабыз, азыр Дачага барабыз буюрса. Ошого урматтуу мусулман бир туугандар, бул видео кылыштын максаты ушу үлгү болсун, башкаларга кичине бир ибрат болсун, кичине мындай себеп болсун деген максатта муктаж үй бүлөр өтө көп. Рамазан айында садака кылганы жетишип калайлы. İnsan adamlarga rahmat. Ömürler uzun olsun, ata-enesine ömrünü versin, özünün ömrünü versin. Daim tilegen maksatıga jetsin. Amin, amin. Amin, amin. Amin, Allahu ekber. Rahmat. Rahmat balam. Ne dilersen Bergenlerin Allah'ın kabul kılsın. Amin. Esep kısapsız kılıp yazıp Amin, koysun. amin, amin, amin. Bergenlerin o zuriyatına şeyin soğukları değilsin. Amin, Allah'ın amin. kabul kılsın şu nereseler. Amin, amin. Göğütsün ha. Dağda göğüttün. Endigi yılı 300 dapken, arka yılı 500 dapken. Ming bolsun, Ming bolsun. Ming bolsun. Kısapsız bolsun ha. Allah için beri vergin. Allah için takır çarçavağına. Takır çarçavağına. Allah razı olsun. Çoğun sponsor bolup kettin. Ondan da çoğun. Allah ağırlar olsun. Allah razı olsun. Ulan da nyaktan çekeden alıver başına spisok menen. Farida. Mınyakka çıkıvergiler nerede? Amir Kulava Ayda, Amir Kulava Cılgız. Ekon gelgiler. Tuş tursana şunda adaşpay. Amir Kulava Cılgız oldu mına. Nerede? Bekava, Pulsamira, baya seninkini alıp gitti bir onu. Ayteri? Alıp bir onu. Uşatan bir onu sen alıp git. Nazarova Madina. Nazarova Madina. Suksur. Kana Nazarova Madina. Madina çok yok da. Sen. Anam ben uşak olsa gerek dedim. Ma yetinci getirdim. Mama. Rakanova kupunaydı. Bunu bunda bir yerge taşlap koyduğunu. Oşanda. Anam. Ho. Buna uçu. Jana on. Adamlarga berilir. Doğru yaşo şartı var. Kişilerge iyilik dileymen, kişiler iyiligi bolsun, tinchlik xotirjamligini bersin, ömürler uzoq bo'lsin, tanjonilar sog' bo'lsin, bizga bersalar Xudoyim mingga bersin, topganinglar to'ylarga buyursin, Amin. berganlarga rozi bo'lsin, Alloh rozi Amin, bo'lsin, amin, yurtimiz tinch bo'lsin, tinchlik xotirjamligini bersin. Har yili o'ynab kulib mahalla yurmamizman, qarindoshlarimizni hammamiz birga bo'lib o'ynab kulib Amin. katta rahmat. Ha, bo'ldi. Qo'shganinglar, men qo'shaqaninglar, rahmat. Bo'ldi, amin, amin.